Yayasan Dharma Sidi Suda Pratama ngemargiang upacara pengelukatan Agung Gangga Pratista ring Rahina Banyu Pinaruh Rahina Inuni. Parikrama sane kemargiang ring pesisi soke tabanan puniki, kemilatin antuk penyatusan pemilat antuk tetujon ngelungsur kerahayuan miwah kerahajengan. Pasraman Dharma Sidi Suda Pratama sane makenah ring Slemadeg Tabanan ngemargiang upacara pengelukatan Agung Gangga Pratista. Sedurungnya nih Pasraman Dharma Sidi Suda Pratama taler ngemargiang upacara sapu leker masal. Ketua Pasraman Dharma Sidi Suda Pratama Jero Mangku Gede Wayan Gede Suparta ngaturang suksmaning manah majeng samian angge mawinan pengelukatan Agung Gangga Pratista presida kemargiang sane mejanten pindah ke program saking pasraman sahe wantuan antuk pemerintah Kabupaten Tabanan. Ring selantur ipun taler jagi kemargiang parikrama sane mepaikatan sareng pemargin yadnya krama Hindu sane sampun dados program saking pasraman. Ring banyu pinaruh puniki wantah jagi pacang ngelaksanayang pengelukatan Agung Gangga Pratista. Niki tidak ngaturang suksemaning maneh ring banget karena bisa terselenggaranya puniki program ruatan banyu pinaruh puniki berkat bantuan Mudaning Jagat Tabanan, Pemda Tabanan, Ibu Bupati lan Bapak Wakil Bupati Tabanan. Taler dia ngaturang suksemeneng manah pingkalih Jero Mangku Kasim taler Mangku Sari tahun penuh mensupport dari awal saking berdirinya Pasraman Dharma Sidi Suda Pratama puniki. Ring Rainan Suci puniki jagi pacang lanturang Rahina Benjang wantah Rainan Somoribek Sabuh Mas taler Pagorosi. Seletungil pemuput acara ide Pandita Empu Nabe Sri Rastra Jaya saking Gereja Tri Dharma Giri Asrama Mausang pengelukatan Agung Gangga Pratista sane kemargiang ring Rahina Banyu Pinaruh puniki wantah mata tujuan ngelungsur kerahayuan. Melarapan antuk upacara pengelukatan puniki pengabdine wantah mangde sahananing male wiyaden ledah Presida Ical wastu Presida manggih kerahayuan kerahajengan. Parikrama sekali puniki kaabdiang Presida kelanturang antuk Pasraman Dharma Sidi Suda Pratama mawinan krama uning indik kasuksman pemargin pengelukatan Agung Gangga Pratista. Gangga Pratista puniki matu tujuan wantah mersihin sahananing dasemalo sane wenten ring sejeroning buana alit sane kemargiang oleh sang maragawiku mangdesida yukti angge puniki badan kasar puniki buana alit puniki ngemulikang sane kawasanin lepas saking malepetake lepas saking mara bahaya lepas saking segala cobaan rintangan yang kita hadapi di alam raya niki. Pemekas majang ring umat sedharma mang diyuk-yukti Gangga Pratista puniki mauyuna ring sejeroning angge sarira. Parikrama sekali puniki jagi statek laksanayang antuk Pasraman Dharma Sidi Suda Pratama. Payudi Bali